narakwandikiye usigaye bize usigaye sinzi usigaye urimo ahubwo bari rubwiye uri mu biki nje nibere ngaha nyene nyene muhira ku kazi no ngaha muhira nyene umusigaye se uzibwishisha besha bari nki ubizi bugana gutuma umara indwi zibiri urondera kuri phone mubwira dusohoke tugire gute umva uri bize nafana no umuntu ni gute ahubwo ngiye yeze imeze gute kwanza numve kwanza nje no kushira cyane makanji nyene ya dukunda amapantaro ibintu byiza muri zinone banzura yo kwanza ukuntu nanjye nsigaye ndabona usigaye kabisa n'ubu ahubwo we rero umva neri nkuru urumva umeze neza cyane nyine ubu ho sindigende mu indisi sa ubu ndi mu indisi isi meze gute iruti yituriko ngiye rumaze nshona na stati zanje ahubwo ndivye ntanje uraba ntanje tayo ariko umenga mardi narabonye stati yawe umva narabonye uwo muntu barayirobwiye nawe ni wari n'umugabo wanje sa umva rero umva urabikabya n'ubyoroshye barayirobwiye urabonye neza kimwe no wabonye umva ni kuri namubonye neza n'amaso yanjye abiri ni boga ari guterera bye urayishimiye gasura ntagenzi mu bagenzi bose mu bagenzi dutemberana nako niswariye yikuriye nguru n'umugore we ndanamumanukana ndamuzanaga baba ngabo bose gusa nawe usanze basohotse uraduga urafata imodoka uraduga neza ugenda kumuzana ndazanana n'umugore we kuko yari yansi umugore waremera kiparato shiri yabuze umugore we ariko ubara ari wanje n'istanu umugore wakarara imisiri ahubwo sinzi n'ikintu cyatumye umwana iyo misi uramugaburira uramwambika uramusohokana uramwica ashaka cyose iyo misi yose utegereza kuyifana sibyo umukore n'umugore wawe n'umukozi wo mu nzu we arindire gusa umugurire impuzu umuhereze nta bindi ariko iyo misi yose kandi cyo gituma gaca hagomba kwigana ko nyene shedi kamuhamagara ibirangira shedi muri kumwe we n'ubutengwa nabi kamubonye shedi uko nyene nawe icyambaye tagira amafuta kisiga banakagumva iyi nzu nini sibyo iyi nzu nini mufata umushira yahe umugana mugira tumva tuzoja tukuzana dushaka byose urugumi hariya instro kabiri ni ibiki sisigaho iskuna jimigambi ntabwo mani brand zo gutembera kumva je n'ukuri navuze umuntu ari mu biki kwanza baje mbarire mugabo we gute sha kwanza umugabo wanje tumaze imyaka 3 urani imyaka 3 nta message ntaki nta n'umuntu aranatuma basi ngo azadire n'akanavuga ati akira umugabo wawe yakurungekiye cye ntwara nibaza none ariho
cyane nayo ariko nyine bishira kwizera abagabo ubu nekitatu gusa abagabo ubu Lindira shari ndira wanda kuzi ibyo no maombi yawe ngaho kwizera abagabo buraba umugabo n'umwana wundi umuntu umwana wundi muri kumana sheri asohotse byogera baye nta bindi ariko ntacu ako jemba numva menga nta mucinyuma mba numva menga ntacu bimbwiye mvuga tumisi n'umunsi azoza ariko wowe ndumva warafashe ibyo wanje bigezaho sibyo umva nabyibagije n'ukuri kuko wenda wona warafashe Nahindutse gute ahubwo ubu niyo mbona umeze neza twaratagase twese tubayeho neza rabo kuntu usigaye utagase waratagase cyane hame kindi naco izere ko atakibazo dufise sibyo shiri kibazo kirarishe uri bukigiye twaza ikintu wari wasezeraniye nta gusezerana shiri twabwiye ruguru yuko insezerana yuko uzurari misi tani wanje kuriya nawe mareye iminsi ibiri ariko warahinduye jurari wanje iminsi ibiri uri ukayariwe iminsi 5 burya icyatumye dukura rugo ko kugira ngo atinze ndamuheze stress okay ubu honyene mu ijoro naraye ntasinziriye kuko abafite ibintu byinshi cyane mu mutwe bimuremere kandi n'icyatumye tuzanga no kugira ngo atinze ndamufasha mu mutwe sawa umwanya munini numara hariya ariko duka mu mwanya muto kandi ari gendo ujye ni wafisa akazi none ujye si wadusumira ujye ni wakora ife ko ndamuba hafi ndabizi kuri umugore wanje mugabo uriya nawe nyine ubuntu umugore wanje okay shit ntujohewe n'ubuzima bwiza ubu si bwa buzima bwiza washaka ubu ni bwa buzima washaka okay that is a good life ubuzima bwiza umwanya umwe musohoka undi mwanya umuherekeza ku kazi sinzi ubwira ibiki byantakutakiye shira ibyo ni bikumvikana okay mu ncamake ushaka dusubire ruguru ndakurahiye ndakambika imbwa ibutura jewe subira ruguru never none warambwiye tugurisha itongo twaragurishije arakubesha yuko azo kugurira ntabwo yambesha sawa hari ibintu ariko arakora n'ivyacamo azotugura nga mu muji ibi ni zizobandanya no ndiko ndagukorera ibiki ahubwo ni wo kugutahura kwiwawe kuko nturukuramenya neza gutahura kanurubone ntabwo ubuzima bwo mu muji bwawe azo niyamara kuronka amafaranga azoca tugurira aha mu muji ubisi bwo buzima no kumasubira hari iwacu kwese Madame Monsieur karibu kumeza sheje sinzi okay nimba utajya na Jesse genda imfungugo zibiri nidufungura na wewe yes mukama ntumarira akazi cyane wewe marujyange nzi ndakwita kubera iki nze ndakwitaho kubera iki ni umugabo sawa rero nakubwira ati sifungura n'uyu ntafungura kandi udafungura na Jesse mfungura nukuri ndagusabye ntumarira akazi uyu wewe nareke gufungura ntanaki mugabo wewe naguteka wateseke inkoko agafirti ibyo bimukunda kujya nyena nimba ata spaghetti zirimo sinzi nazitetse wow turashobora kujya gufungura sishobora gufungura come on mbiriza ndakubwiye sawa uri ukingene twara twifuza kujya tukabibura uno musura ronsinja zo kujya utangiye kudeka ivyo deka tuje gufungura genda ufungure wowe uryohewe nacanyemo okay please boss sishobora gufungura muri kareke gufungura igo wifunguye nundi mawuta akeneye Elizabeth sheri ndakuba ariko sishobora gufungura Elizabeth ya sosia birakwiye kunyege bacanye mu mabara
nimba ari kubera sigaye mfite abagore babiri sigaye numva umengo isi yose isi yose umengo ni gwanje burya nahora nkunda kwiyumvira ni kubera iki umuntu w'umugabo ashobora kugira abagore babiri sinatahura uburyohe buri kugira abagore babiri kuko warakoze ukwiye gushimirwa kuko sigaye niyumvira ndi ku isi cyangwa ndi mu paradizo. Oh my god, ngo ni mu paradizo. hari ukuntu usigaye umeze kandi usigaye ushaka kuturengana gute kubera iki iminsi indwi ifise iminsi indwi kuryo kavamo iminsi ibiri umugore we mukabana iminsi itanu rwose nacyo biryohera mugabo ni iki wari wabivuze okay uravuga ati we iminsi ibiri uzoyemanga kuko we urya n'umugore mukuru ni umugore ariko ndamusumba wowe mukuru uramusumba muri byose urumva byose muri byose guhera kunzara kugera kumushatsi uramusumbye basi hose yabaye kumurango no mwijoro kumurango uramusumbya mwijoro ho umusumbye jana kwijana kenyi bada musumba rero kabe tori iminsi ibiri nanjye tori iminsi itanu niko shobora kwemerera kandi aza kuvugana nawe sibyo tegezwa kuvyemera subipanga umubwira uko byo byanga shagiye mukuri kimana jewe no kwemera ibi yose wawe je ndi ready ndi tayari ni umugabo urafite uburenganzira bwo kumubwira ufise kandi est-ce que mon polisi urumuki ukora dodo ari ndumvitswe dale rubikira Kasuma ndabona Arabia Saudia ukarakora kazi makurata nakutagira atanguye kuyarungika okay baby nizire kuyumuzi ndamuzo cyane kandi ego n'umugenzi wanje w'ukuri ase wabonye yakomisiyo yuko nayiririye ubusa mwagize neza ego hama Nesito Gaspar kwa Prosper narahinduye amazina no kukaranga mu witwa Prosper bayita Prosper Prosper shayi migisha mwinde cy'umwana w'umwana riri yarakironka ego kabisa okay hama icyatumye ndagusumako icambe nari ko ushobora kuzimira umuco na ukigeze ngaho nagiye hari yanye mutana n'uretaje ndabaza umuntu yari impande avuga ati bobo ni ugiye ukubunyuroza kubabona hashaje ni heza nurayibabwa umugiwa okay hama turondera umukomisiyoneri kugira ugende uri mwekere ryatongo aturondera umuntu ushobora kwikura barikura Prosper byose barikura je n'umugore wanje tuzogaza kandari oh okay ndabizi ko urushe cyane sivyo bahize ubu uyu asigaye n'umutambukanyi waje ndamubona cyane kandi ndishimiye kuba ndi kumwe nawe wavuze ko mukoze kuruhuka sanje kuruka ku kazi cyagenze neza kazi yiswa kusa tuva mutumwe n'ishogose okay na kibazo naje ngo masira nyinshi kusaba duka byo bitiko coach cyane turi mugarire naje kadamubwire you cyaka Safari nawe wagira I'm sorry kadamubwire
Nizaza amuze. Mbe uracanywa bakuzanire amustere canke oya banzanira amazi gasupari toka buga unwiki bugicunywa gasupari no bugicunywa noze ukebwira umukozi amuzanire bakuzanire Eriken ico muzimana cyose jinda yanjye mwa byose Okay, sawa nta kibazo. Sheri sigana ushitsi neza. yego mama ndaje mu mwanya sivyo mama Okay. mama ndaje mu mama sinkerwa mama mama papa yake wewe papa yake uri gasupari wahindutse prosuperi umwe yahora agira ibintu by'amatafari umwe twahora tubana ariya mu bigatsi ubona ngo umujana ngo subira ariya imisi ibiri kuri umugore ngaho imisi itanu kujya mu mugore wawe rero igitangaje kiri umugore wese yoshitse atashaka ngo kumpereza kera iruto bya wundi ariya yo baba puku prosuperi ukanyonga reka gasupari hose urumviriza ingene bateka nindateka neza none hagati y'ahana iyorere inkokokazi n'indundi ntibiki cyo kimwe amagi utigije imbata sico kimwe n'inkoko yasekaga urabivuze umugore wawe none mwabana mu cyaro hariya ruguru nawe yari mu gikoni ariko arafasha umukozi shakurya niwe sekaga shaka supari kwe urukumva batanze miliyoni 2 badushobora shaka supari mugiye ngingo uri kurafata wese iyo nubwo waje mu muji itongo rya basokuru shaka supari prosuperi nako byagukujije koko ugomba urigurisha nizere ko ubonye ngaho urabona ko natinda okay Ingereza acandondera iyo nza tumukira sazi ikinama nagomba nyine mu shaka prosuperi uri inyundo nugikura nigere rutiya yujuje hari ahantu uruguru waretse itana n'ijyanka mu yindi nubwo wowe utunze ngaha mu gisagara n'ahari ubutunzi bwawe ukagumya basi je ndakwemera nzovuma ndaguterera umusoma ndaguterera ibijumbo nzoze ndabikuzana ndabyumva mugabo rema sivyo wanga bangwe ni wamaze mandarije ngikurondera abantu bakomisiyonere bakirutura bande bose turikoranye uzozobona ntuzaniye ama reka uko ndawe mukozi aragutereje nuba wanyotewe ngaho natwe wanyotewe nubwira nzaniye reka namurara kuzanire sivyo ama relax wiyumva amahoro ndafakirize television television oya wapfa nzungurikwa reka nawe ako kantu barakajya oya reka nawe akora ko kurusha inyama wari inyama ni wafunga safi harimo ubuti none ubu buti akakoko ndakamusaba ndagatahane ikirego cari kimbo nyaka ndakamusaba ndagatahane yorororo bya bintu papa yahora ambwira mbere abyita ibibwembe birende bini byose bakuru bari bahora bamwe bazizanye mu gisagara Ndashobora kuvuza soni iyi saha yose hafi amasaha 3 atamuntu n'umwe araza kumugururira umukozi se yarari nimba atamukozi hari wowe warujeje wari ukora iki ntiwari gushobora kujya kugura ngo nuko atamukozi hari okay I'm sorry man habe iki kintu kiberesha ko ndakubaza wowe usigaye wibona iki ngaha muri runo rugo wibona ugomba kwigira inzu y'amabuye ngaha rego uri umushitsi ngaha ntiri mwe n'urugo turabizi uraryama urasimva urisiga uroga ukarya nta kintu na kimwe ushobora guheza ukuboko kwawe no kugura portail bigashobora kukunanira I'm sorry man umva ibintu byawe bingeze ahantu narakwihanganiye muri byinshi ndakwihanganiye ndagerageza ndakwereka ko ndakubasha ariko wowe ugombye kumunyora hakuno turi kuranyumva sivyo ahubwo mbwira
umugabo wawe murashobora je mufiki ejo twiko turapfa yuko amara iminsi 5 iwawe akamara iminsi 2 iwanje kandi twe twavuganye yuko azomara iminsi 5 iwanje hama 2 iwawe. nishanda kubaza igihe yamara iminsi 2 iwanje nawe akamara iminsi 5 iwawe warigeze ubona je nza kugutera amajambo wibuke yuko ugera umugabo wanje n'umugabo wawe mwanditswe hehe mwasezeranye hehe ariko wibuke ko muri iwanje ahubwo ikindi kintu kimwe ngiye kuguhindurira jewe kuranyumva ngaho ugiye kuhaba nk'umukozi sa ntiduhari nta n'induru nkeneye niyo misi 2 waruzi wahora uhabwa ubu ugiye kuyihagarika ngaho ugiye kuhaba nk'umukozi iryo jambo kumbwira ngo umugabo wanje ndarihakanye kuryumva ntaho mwanditswe nta mwana mwavyaranye nimba mwaravyaranye naho ubimbwire nimba mwarandikanye naho bivuga ico ndico cyo naho mwanditswe nta mwana mwavyaranye nta kintu na kimwe waraje ngaha ubugiye kuhaba nk'umukozi uri kumumesero zo mumesero umenya ngo ndi umukozi ujya ni boss icyo nicyo cyatumye nkura ruguru iwacu shatu nakurahedeye muri vyose ndakureka muri vyose ikindi naco je nta mwanya cyo guharira nawe nje nawe kuranyumva nakubwiye nuko nyene ntishobora no guhindura nahejeje ariko mana wizerambye usigaye nicuza jewe Eliza mbumukozi umugabo wanje yampuza mu nyuma. Urazi ko nahuye na Elizabeth namusanze kwibarabara yicuriki ndiyumvira ko ari ikindi kintu yoba yagize ko ari ikibazo yoba yagize acambira ngo wamubwiye yuko ntazusubira kandi kujyamana nawe n'umusore yashaka kukubwira habiye no yarababaye kandi ce n'est pas bon kucumubwira kujya même que urabizi ko ndagukunda kandi urabizi yuko muri no mutsi genda gukunda kuruta nawe nyene muga si vyiza kucumubwira kujya ako sinamubwiye nabi namubwiye nambwiye tumva ubu umaze kurengera nje none imisi nkamaranye ko namwihaganye kabareka okay hamanizere ko sinzi nimba ari umuti wampaye bazi ko ubu sinkisigaye ndanamwiyumvamo sinkisigaye ndanamushaka ubu umuntu numva ashaka niwe gusa every time nuko ntababona muri kumwe no usi umva ndanamubonye no kumubona tanumva nta apeti ngira yo kumuramutsa cyangwa ngo ndamusomagure hari igihe nsomagura nyumva nkashishwa bro urazi ujya yuko umutima wanjye wose wawutwara ikibanza cyose cy'umutima wanjye waramaze kucegurura kana wari wamanje kunduhisha nicyo gituma rega nari mfite ubwoba nari nzi yuko utankunda mugabo kuvaho ngirenga mu muji nta n'umugabo araza nga nta n'umuhungu araza kukurondera telefone yawe mu Rwanda yitora Lenda bafise henzi kwa nene bafise nayo kubaro nabiwe ndaza kurondera inshuro nduga manuka abongereza niyo mpamvu bayavuze ngo harakaja muri gize kumva hari karashika numvise baravuga akajambo kavuga ngo true love mu byukuri urafise true love uratandukanye n'abajya abandi ngicyumva mbe nari nzi kurankinisha raba meza ashika kuri 6 tubanye vraiment ngize ukuri ko yamaso yanje atazo kwigera temba monsozi nta n'umusi okay Karibu Esther. Ndakusanze ngaka. Tabite none. Ni sawa neza Nisinda gusanze mu. Ni sawa urakobe. Ego karibu. Murasho kwikiranga? Chuma icharire karibu na basicharanga ndakuri. Oya hari utuntu ngira nje kumarira muri chambre tunakunda kora. Karibu kandi wacu muri sanze. Nitwa Prosper. Niyo mazina yanje. Okay, uyu akaba ari umutambukanyi wanje. Ngira uyina. Okay, reka ndabareke. Ndanezere kubona ngino uje kuturamutsa. Eta? Ndanezere cyane kukumenya. Ni Esther? Wow. Ndakunda kwibagira cyane. Mugabo amazina y'abakobwa beza. Nigera mva mu mutwe. Shira amazina y'abakobwa beza ntuyibagira. Nacho fuha bebe. Okay.
sawa reka ndakureke n'umushitsi ego shani sawa Esther karibu sinzi no hari ibintu ngiye kumara muri shamba kandi ndanezerewe ko kumenya sawa nta kibazo je ni mutipe nabonye umucumubara n'icyo ugigira nawe umva ni ukuri ukamubona ku mafoto namubona ku foto nkabona umenga sinzi ariko ndamubonye amaso ku maso umva ego niyo mpamvu yagukuyemo umutima umva umutima nyine sigenda ofise umutima usigaye ugendana mu ntoki naramwifatiye neza bien mu kirundi ubunye sinzi ko nari kubareba nari nkuzaniye iyo nkoro ishushe Berize ntumuzi none byamugenzi wacu hewe urazi ibintu byamubayeho yabaye we nujya muri no misi womeze gute nujya kuri WhatsApp no kuri Facebook urumva we ariko ni sawa atari ndio kipe n'ibintu byinshi reka rero genda yaguhe hewe Berize yamufatanye n'uwundi musore bagendana umugabo wiwe amakuru live nyene arababona ukunyene n'amaso arababona Yesu we shaka byarasirikiye ahantu hose ku mafete je sinzi n'ukuntu tabibona nuko ndabona umengo Berize barakundana n'umugabo wiwe shamfasha we narakubariye kuva kera cyane ndi kumonda n'umushitsi kirezira kuza kumugarara hejuru nanjye ndakubwira yuko amavuta yawe wa mugore ramugabo nisika ahagarare nuyo ariko amaze kumugira neza reka kwanza banza gusuzugura ubu ko asigaye ari umukozi wundi ubu ufite abakozi babiri mu gikoni shaka uyu nayo wundi nyene muvugane kwanza ndabona kimwe cyose ibintu by'amavuta bimbaza mu nyuma hano amasaha y'abashitsi ikindi ndakubariye n'ikindi ivyo ni byo kuzurisiga wisiga iminwa wese gutukuza ubwira iki bihagarariye umunsi kandi wenda amaze kukumanda kwibonesha wewe uramutetesha uwo mukozi wawe niwo mwambura kwanza ibi byose afise amaherena ibikomo byose uvuga wajambuye niyo mpamvu ariko aragusuzugura azoje yinjira mu gikoni yambaye igikanzu ibikombe yambaye muri birya binini bimeze uku ambura kuba muri ngo nushaka uramutetesha je sinzi ikintu gituma mutetesha muvugisha buhoro umpori uwo mbwira iki jewe nayo kugenda muri vayura nkamuronderera ibikanzu kwanza bingana uku nkaca ndamubwira ati ambura ibyo byose n'ibyo bimesha ukureko ugende muri saro wimwesha Esther nari nzi ko tuzokumvikana mpuza ariko byarase wabonye abantu bahuza basangira umugabo wabonye hehe ariko mwe hari umugabo wacu ambura n'amahereno kutambura we arasuzugura uyu we nakubwiye we ntawuzi yaje nari nzi ngo tuzohuza ndamworohereza muri kintu kimwe uherereza umuntu ugaburira ugira gute umuherereza gute we njye sinanzi niyo bizogira nuko yongirira ibinyi njye nabyo ariko manye ko umugabo wari uri nigaro we akosa kagaye gusa urabibona akagaye gusa ariko atagira ingendo turatangura intambara njahanye kandi ibyo se yabitanguje uzi ayo bigira n'umugabo we sheri bibe uramuganye mu gisagara urasirimutse wari utangiye kunyifatira ukuboko umukobwa kasuzugura nimba ari umukobwa nimba ari umugore numbari sinzi ukuntu kameze ndagazanya nibyo waramwirereye koreka kwanza banza gusuzugura ndakazanya mu gisagara karabonye ko gasirimutse gatangiye kwigira ivyo gashaka ngaho oya reka sirimuke nyewe wamuzanye kubera cyo kwanza utari kuzana umugabo umugore umugumize gute kubera wowe umugabo yashikira gutakuje umugabo kuno bari bakundana uza makeya je na madame ubwira ubwo bugore ubwonye bumanze kurondera amafaranga imbere ko duze kurondera abantu b'abagabo cyo tuma mugabo yagiye gahinduka
kaza ndakakijije ibijumbu kirirwa karasoroma kimbagura ngaho gatangiye kuza karangari n'ibyo nakaguriye tumva ko kagaye urakabona no munsi mbona ibintu ntari bwabone umva je rero inkuru yarinzanye niyo reka ahubwo ngende nanje hari ibintu ngiye gukora muhira sibyo reka ngende tuzosubira gusapore sana ibintu ngiye kumukorera kandi agwerekeze we gusa ndamerekeze nje bikwereka kandi wene nubizi wena kubarigende kubwira mabuja aguhe amakoto ko yaheze baragutelefona yaguru ko amapapa we yafuye ubaye inda gusutse kwa mara barira ubu bigenze gute mabuja wanje agusuza ko amaze kubarira ngo iki Zinakineye duze kumbura mayirade n'ibihumbu kubera mbega mbarira neza kubera none ko umukozi ibyo bikora iki wenda uhora ndakubarira ikintu kimwe ndakubarira ikintu kimwe wenda cyagiye mu kwina kubarira urashobora gufata imbwa ukayibitsa inyama birakunda sinzi kwinjiza nje kubaye n'umwe kumugabo wamusangira sinahitabizi kubishobora kuba narakubwira ati kuteteri yose ha ngenda kwitirihe zina mukama ayo ni matagomba ubonye